بریا چند مهان اف بازار هند بینن لجادا ظهور لعالی چپ بازار موصل میدان شریبو دناف برا چکدارین داعش و هیزن عراقی دا و پشتیهات یا آزاد کرنو بو ماوی چندین مهان هاتو چویا خلکی لینت هاتا کرن بله نوکش بر سقامگیری روشا امنی پرانی بازار موصل هاتین وکرنو حتی درنگی شف کرینو فروتن لیت هیتا كرن. والله ما شاء الله الوضع التجاري جيد جدا. خودی نوکر روشا بازرگانی گلک باشه و دکان وکی هند بینن پشتی ماوی کی دی جه پیتنا من تو دانیا اردی گلک باشه حمد بو خودی خلکی هاتنو چون دکان هتا دمجمر یک دوی شوی و روشا امنی جی باشه. من زمانانی شميجاس أفان تشتات فروشن بريا داعش بهجي من افتشتات فروتن دكانا من هر وكو نوكبو بل بشتي داعش هاتين همي تشتين مبرن و چوبو ما نهلا نوكا ام وگر يانج دسبيكي ما دسبيكر ما بسنا من أفا همي نوينا ناكفنن همي داعش برن و چوبو ما نهلا ام هاتين سوك از شخصك ازدي مسهات مزبينم يعني عالم همو كل فيدري تعيشينا وسوق حتى ساعات دوي بشيفه وجار الخلق بنيره توالسينا وش داعش خلاص بونو عالم مرتاحه وافكرك مثلا يعني ازيز ديما افانتها مكاتبين يعني بسلمانه برايمنا يعني فرقنينا ومسيحي هينا وفقر يعني عالم وان شاء الله افتنا السر عراقي هم قرابه او هاولاتین قصد بازاری کرین وصابو دنگ امریکا راد گهینن کو وکرنا بازاری و حتی درنگی شف بلگه کو امناهی پیدا بویه و خلکی دست بکار و کسابت خواه کریه لو ما سپاسیا هزین امنی دکن کو روشا امنی بازار موصل گهاندیه اوی آستی والوضع زين احسن من وقت داعش. نوكا كودان قالك باشترا جه سردم داعش افتشتا نبو نوكا خلق دكان خوين وكرينو تينو چنو مرتاحن تو خو تماشا قربالغي خلقيه بك ام سپاسيا هزن اولهيه دكين کو پاراستنا تاخ ظهور دكت نوكا خلق تينو چنو قربالغا و تشتابو ججنه دكرن لپرانیا گرکن آلی چپ بازار موصل جیان آسایی بویه نها امل تاخ ظهور کو جادا ظهور دهیت نیاسین مازنترین بازار لآلی چپ بازار موصل و برژکا برچاف خلک سویل و قصد بازاری دکن کاوا عمر دنگ امریکا موصل